Good morning. Acho I program hi lum laki jitali. I kajungka address masalo igay ka isi we organizing committee we organizing partners thing. Tai laki na tao Sorinthan haurai. Songai laki kapa ot nai tangkul rai sangkawai sa da klay nai. Kala the Tangkul Express TTE. Lila congratulations me ngai. Isu liratang de klay TKS we Vice President kala iwi otsakrumad de klay azu tau hung yo kala JTO we atum kai ka tuyai re kaitum thalagi na pama vai sare ingla katam now uniform ina sang de klay jung thai de lei uniform sangau ga katam now nai ji thai gai ne ang awa kya khra de lei akasi thing ning yang ra akasi chak thai ngai avu awaping. All right. Is it Tarasaka? Makani Kale? Tara Kalang Lapai. Ning Shlakere Natum Razan Kamu Wang. Ari Hang Rockere to me exhortation li. Katam Gasu, Kalanang Rawi, Mirin he, Rana itum lichi sin Gahaine, to Wangina to me. Sakasap itum Teomaika, Machin Milaga, Nanauka laga, Rawining Yank Sampang Kawai Sare. You we wakina, actually still confused because I TTE, the Tangkul Express, because he na media na in a rather like by TTA, Tangkul Theological Association, the TTA way na la ring of Pasalam, me the lay, Ariratang Gahain Ping, Mang Maningla. Ayar way na view sa da klaya itum online na lock-in sa da klay itum psycho lila TT reading ka pasalam sa da lay kangatay kajung kamawalo isay kay itum rin sit na topic mi hay da klay hili aka kani itum tuklaki na muzilaga itum ato chimikso ka klat kalaya kan kana chimikso sa kawaing sasay you see, organizing committee na kahanga tisu da session 1 li ini kanini na matuire about 45 minutes each hi matuyi jinai the thaklaki na ba kawai sas iwe Matayla kala iwi ina matuyi session 1 and 2 hili ina focus sak ngai career sada career and education a Christian perspective or a biblical perspective. Vreshinau ping itum na wartam kala itum mirin Shongzan hili chat kita klay makunda klay hili kata da kuira kajihi first session pa hili matuyi ngai Kakania asama itum break layai laga sagi jipahina career guidance options and avenues hipahi ki tamra kali tampaira kathadawa changra kajiwi pongli itum masuk ngurum re career pahi ba motivational talk ne hipahi ba itum li inspire za gawai kalabri rally ngabap maida watam apong hi kathada phara kajiwi apong gapha theological, theoretical discussion nai kakhane pajiba practical sala gaya information oriented natumli key gaji information traka mire da jibaji natum notebook la singlo laga question la trak han khwai lai sare kaji chana phaning de clay sa khangai baji asama second pajli ka itum foundation aka jang itum na angayunga ka laylaga sagapok chatkapok maninga ka mong tamra day chiwangay na first session pahi career and education in biblical perspective kasi pahi important salak kahain kasi mahang chaurang laka iwi mirin kerjan teu mai ka ina hopok laga hangai che ihi pastor we now nay sabana maringli pastor sa sada iwa pastor we now sada
ara lawai maringli rargakane the tangkul tuila chakamam tui sei samana isavana than lagara maring Burma borderly Technopal districtly takapam hi kachang kathumang sai laga juina rargakane isava wa chingum 28 years jilikapamne the ila jili rarka school ka khning jili yaron ngala ka pha maring ngala la khuinai ge dai huisa ji de ka tangkul ngala khui thuere iu school ja ka iu wa Manipuri medium ne school mathada maka manai class 1 2 3 mathada maka the simli Manipuri medium we ka kha ga kha gji tam thailaga isabana teu mai ka hang ji thailaga ji ta da thuinam lakina chot lakina ka kana iu school jiba khamong maka manai window maka manai nya song saina pi ngusun song i thumna uphunli jilipam laga lairi katam ne jaina marble ngrew thaila kai chang kerom ka kapi kerom champion ne school we ka isi school we katam naw kya khamrao thrada kathum so 13 students we champion de isi class li mi kya khamrao mi kathum you classmate ping ji in a top khui Lang, ida der gaz na ituma timetable gathala to English na mapa mane. Mai te tin pai. Truk truk kuntra truk truk ret ni phuni thoi truk ni pan. Lang, adu sai ra. Aru ila. Cheira chatak leite calculation sa agara mobile li calculator li computer li da ki sa thoi gai ne. Chi da der ka laga I metric ba gatha ji private ai ne wa thai ai. Private kajiba kido school makala admission mang wasai laga simli ungai laga simli lairik pa laga exam ba ga thaji private student ka hone ori khon ji thamang wa troi jong na tum regular students enara chandelli center ta da jili metric ba tha jena first attempt pa ji I metric fail saude aro ingning de metric fail ako you background ji ne ka khne ba thai jela private na school ma ga ma ne jang isabana tam ji thai you oja muslim oja khalai kakching wi oja kha oja bormani hoda ana tam ji thai laga uchin na chine na second attempt li third division ne pass ho jena phone the kakching li tatam 11 and 12 kha manipur college li Jilita katam ji blessing in disguise. Mai tai tu mathalak ina matui thayo. I mai tai tu ina saya sa thaye. Mai tai tu ina preaching sa sa pe. Laga kakching lita katam hi I match mathalak ina thiam thayo de. Coaching wa laga isawa na awing sot na wa kale hangsang mi laga iwa fees ma mi lawa. Chemistry, physics, maths si mathalak ina tam thayo. Kakching wi mi ping hi science thiam lak tai mai tai nau ping hi. Most of the professors and doctors and engineers in Manipur University or in RIMS, doctors chong kai hi kakching wi mi ne. So in a maring palak la tam sa jina I pat khai li jang ra da ningai ga sai khi hang ra ka ma sa pai ma da kakching li ta tam hao ka blessing in disguise on thi hao jina I engineering ma tam thi hao Delhi li 1993 94 jili kal 1998 li I engineering kupai Delhi College of Engineering ai na jiwithili teu mai ka postgraduate tam mai business management jiwithili entrepreneurship I Shillong li business firm ma ka ngling kai ai jiwithili kruli ka sun ka pam 2006 li saksa jena khabala ga 2012 li I Singapore ta ho Bible wa tam mai I pray ini ana Christian counseling tam in MDiv tam in 2015 lik bai laga 16 jilik teo ka transition khoi laga jiwithili US ka thoi gai ne US li chingam phanga khalang da ka pam mai ajakum kha ung ne maring li pam da lai la ka I Singapore ka li lai khlai ga jila mathai sa ji to Singapore li wa pum ra ga ji ba mangsong wi tu USA ka laga chingam phanga jili ka ok thui ra kari man lagina ka thora ga ji ba ka song kha ba mangsong li la mra ka siman ka rana ji ta khang ka mi yana ina hiak ka jingum hang mati da tharuk sini ka hai ra I 47 years of life hili ina
hindsight li na ngrai ung laga katha da mirini ta da ung sok aug la chang da ka phaning chi tharan Bible verse sakalai chiba je present sangai jine firstly 1 Corinthians chapter 1 verse 25 ito mi them ngai lak tel jang jiwang lai re kadam da aba wala naung ra ping li them sangai lak ke chiwi wang hot khana nai ka them khawai we angyung ka li lai do. Who is the author of wisdom and knowledge? Atang Proverbs li la tra ka hangai re jang kay na Corinthians we Paul na ka hang pa hi pa na je ko hi we tul nai mirin we the foolishness of God is wiser than man's wisdom and the weakness of God is stronger than man's strength hi ka hang do Rawi mangmu na ga hai pa jina o ko tui we them thang mai lak kai re ga ji pa ji thang mai mai fu ye Rawi nga chan na ga hai jina mi ko ma we pang lak kai re sa sap lak kai re ga ji pa ji lo pang mai fu ye chong mai fu ye ga jine Who is man that you will deny God hidla nana sa sap ra in sa sap ra da phaning sap ra la Samsa da virahi kagzamang wam ko jang ahi kachot lamang wam ne ka chamsa da suppose virahi au ngaraw jos khani ka thang au ngaraw la pura tap pap on ngai ne glucose kap tak lai ne au inga sanna ga hayat the weakest of God in that condition jeli okthi we panglak ka hay the most powerful kipa hangse Russia we president jisla amani ka roi we USA we president jisla jipa jina I sa sap lak kai re panglak kai re jipa jili la chong mai phu ye gi jinda bai Do you think that you can do alone without God hipa hipaning ung laga oh iwi khangazan iwi sagasap nothing to count on kabri rawa Rapa jili lai lamo jipa ji jipaning kui jine he memorize salo lagana we study table we atung likapi hailo lagana na temrek haire gitran hi paningung lo na chorai re ngajanai re gitran he paningung laga gi salo jine the foundation of career and education hilik lain da bai ji Paul na gahangko Paul hi ka jig thap mi mrao ayin tem lak ka haya Lawyer ka day ahi, jang Pharisee pingli lang sungsap laga awit tuye na kajat miya ka day. Ori honi na hanglo jisi cha tada the Chief Justice katan da atum Paul hi jang laga ana hi hang ji ko. Oh iwi ka them hi ba nothing. Thot thap katan nei. Tui khanam nei. Rubbish da hang da lai de. Philippians 4 li. Chima valoi say kabri rama changlan namas harar mer ko gi pachi first that is the foundation itum Christian we wang we sang well chima valoi say first session pa hili ina you sub points khani mange da thakla ke na ta hore number 1 le why career guidance why ki we wang ina itum achu pam dak lai do atang keynote address li kala itum we welcome address li itum we concept note sada isu we organizer na hangai re kiwi wang why career guidance what is the need for it jimasang la namasa paira can you be a successful person without some kind of guidance or itum hina ki kan khana lai lak ta lai gi jipaji establish sa ka bai number 1 ka khaniali I want to give you some foundation for successful career. Foundation panga mi ngai ji ne chi. Kido itu mi pilar sun ka gi ji. Na ka ga sunga ka tema mi aka sa ka bai na we foundation ki ma mai darkar sa dalai. Acha chi mik so itum ji phaning ko gi jang. So he kani mangai. Jane first pa ji hang say why career guidance. Ki wi wangai na career guidance darkar sa how. Well, heli picture hili yang ka akapana bukis, lairik trak kapaji, lairik talangin TMG, ka akapaji na awi
atang hangere job the difference between job and career sang akapana lyric kathem dela academic achievement dela akapana ya successful career dela khani hi king atai lagai tumna ringi gi jipa do jipa ji yang khawai sa se one could be academically brilliant at the same time he could miserably fail in life. His statement powerful sala gai aka ko mi aka hi like them lakji top chokji laga mirinli fail saji mirinli makasung ro thugi aka pawala while a topper la masok manai PhD la mukhui manai jang tada teu mai ka awi thai ga khui lai laga ka nai ka lai shu wa lai ji thai thêm thành người lắc cái gì mirin và là anh trong mấy thứ cái cái gì hi lấy bài it is possible right that you could be academically brilliant and fail miserably in life hi khui wang cái thằng ra so cao clay cái gì chỉ itum park yang chỉ tran in NGO cái li outside exada soda isin a survey cái sao gì này Manipur we metric topper thra hi itum na survey sao gì này atum yunwa jine 2001 we na thui laga 2010 ina tangda we chingum thrawi metric toppers Manipur board we na sokta klai hi kipalong first who are they amin khuyai re laga chiwi thili atum khi tam khuyai re ke ji baji surwa jine khi tam khuyai re khi tam dalai kai kha tam dalai kai kha otsa phokai re yang ngala ma khuyai re nau kya khai re ot masa phokai re tolop kya khachalak hipahi toppers ping mangko tharawing a chaili itamna itamai scale laka yang laga chu measurement atisuda tharawing a chaili kathumang hina success saye mirinli success saire the san kui shiniji they are struggling mai atum kai ka otsam bangai re zammang laga kachat nga ha chat taklai kai kha ngala khuyai laga pangga hai akha changcha siko topper ko atumai mirin ka thali kharing khra ka thali sim kholi ka thali atumai tolop kya ka cha da lai jang oi tolop cha yo officer sa thu yai re kha atum hi corruption li involve ka sa mi na cha kam masi changa pa ya chi ka tha ba thui ga hai kha atumai kharing khrakli atumai ot ka sali atumai even social life, family life, personal life, academic career, hi katong khayang jitran, throwing chai le kathumang hin sapai. Atomi kasongai re gijibaji rate charge. Which means he statement he confirm masamala. Atama khale atomi topper de la board way, Manipur state way. Nana ning jangji kido. Well, atang sir yarmi na hangai re top sok khawai sa gi jiko number 1 quick vai sa gi no yes number 1 quick vai sa re khan number 1 khui ai laga mirin fail sa pai phuye dang officer sa tu ai laga paisa ga ja khamang ga ja dang sig thali involve sa laga mina masit sang ga pai jena kajat man nai da thaklang ina thi ga hai ika tha ma sok ka pai maning la tha ka awa wala pai naungra la pai na ning jang je khido what do you want ka chi pa ning jang sa do academic achievement or successful career he difference at sare lagai tu na rin gi ji pa ba oh third division sok la pai metric plak sa gai metric fail la khang sa sa la pai na wi mirin li but you can still be a successful person or lead a successful career in your life. That is why career guidance is important. School mang na masapane. Nana lyric mathalak in a part, textbook mathalak in a cover, back to back cover sahire, taisere, but na wili foundation jimalaya ka. Ji wat fu ye. Sina ji pa ji paning tu se ge ji na wong.
Why career guidance? Another perspective in chang kyang jitran is it tangkloi context liba. Is it tribal now we context liba. Itu mui career choice ye. Ina ki tamra ki otsara gajipahi itu mui choice na. Itu mui ning gajang na maningla kela ina dao ina kesok sok unggeta ina satui gahai hi lay kap aire kacung gajana. Not choice but chance. O I na an hinga chairo wo. Hi katada ina hili kasana ka ungpam laga yui career guidance we china free coaching for medical and engineering entrance exam. Chikital physics tamji thai physics ozanai arama satra. Ka chikathawi ki sa tamjili ina avava kai khathai ina masitla kina mentor saga haya katamnaw la khalaye issue coaching class lira sang laga medical entrance exam pass sa thu yai laga doctor saga chang thui ga hai kha chang delai chui kharchana ka ina hangai oi hi aming ma hanglui ge apam jaw sai tawpam a hi 12 science kup kai ko ukruina Sacred Heart way na gugup nai like thiam lak thada sa pai jena result exam thai laga result ngarai de leka ina the topam gdaura ara result so ka thada fning le ai sir pasang wa saw la pai okay tha kana kali bara Delhi lika siga the fning de lei wa ki ka sa gi ji thada isa chon la jilipam de lei wa Sina tada kayang se tada silika laga shachon long nala silika lo jaho ni savu nala isawa nala tada Delhi lika gai pha mai re dang check tale okay phai so da ka na ki ka sarak legi jiba jiba machuk laga kano da hangai re laga ma sambang ture after 3 months asawa li sambang jina asawa la iwi khamasitang sot naw nai officer nai jena thang sambang da waja Azon tau pamji sampang mo Delhi ka ngai da hangai ka tha da lei ka hi re zon thang kai ka chang akhalang re o pha nai re jo da ki ka sar da hang do ei da achon vul jili pa mau da ithum wang lag deu ka ngweng mai ra ga da da karan no ji gai na ki tam la ki ji diklei tha da ka sok ka sarai da ta da athum ke gaur na ki jere Khalai laga sampang luijine oja pazli iwi concern ji naw paji larik khasa paide jena sampang luide oja ling han oja tawbam ji ga thadalai ki sathu yare oi admission koire khuyare college ka pokaire jinda well ki college lika don awi si not campus li nagi ji thaida atum not la south la ngawala not okay the ki college laktan Malay hai re okay ki subject kui do college Malay re ki subject kui do ki honors ki kui de awai ji ka thar dai de bai ki gla jang ki subject kale ge ji baba ma thai thu re ka ki college kale ge ji baba Malay hai re paisa ma ji phun ka tha de lai paisa ba ka chang khani mang phui lak akhlang ai la thra da khani himang chang mal da cha chang li thra da khani lang jili ma sui ta la ji phun ra ji de lai mo nan now ki tam khlai ge jila ma ka thai ki college li ka khlai ge jila ma ka thai jili lupa thing thra da khani ni ji phun pam gi da ba lupa lak akha chipun ga hai I ali mahang manai oja pa jeli khayu ningli ka sok ka saraji Shillong li Delhi li Mumbai li tada ka cha ka sare ka sok ka da sara da ka ho ma sok lak chance or choice Chui wangai na career guidance important sana jine jang laga chance
and choice na kuira ka jijila lat luida thuk khamai pa ba na we choice maning fuji I we choice lama kuimra na sabu we na saba we choice lama ning manai ka changkhat pa ba I thumai mirin hi ka ra we choice pa ji kui gi jite I thuma God's choice because nali ka semji thran ana taupam li ba hi sang sakra hi ungtang sakra ka ji we specific unique purpose ka milaga sem ga haide chi thumna pha khui gi jidla chi pha ga khui we process chi pha ga khui we exercise li career guidance ka hone do chi sa gi jini thum recipe we wang jang kana na ka sok sa daw na kap khui wanau wa kap la ga ta do kap chat ta kap chat la ga kula ma hai la kina ak chu de ta tung ga jina ma hai de sa da klai tang khul we watam chi ina chat ta klai de la the chikithali ma chang se jang ma thala kina pha khui la sa kha wai wei wang to get to know and to follow God's choices option for you chi ba sa kha wai sa se so career guidance is important la gajun kubai re jimning munai it's not one day exercise hi pa hi ba process nei jang jena ung la na si ojali lang han lo aba wali lang han lo ai si khranau ping lang han lo TKS we mi ping khranau ping athum concern khlai ping lang han lo jang la ga chi pha khoi bai sa gi jine next foundation for career success you ka khania sub point phanga mi re pakru phanga number 1 pa hi atang la hang serai re knowing God is the first foundation. He is the author of wisdom and knowledge. Song asamala mire James 1:5 if any one of you lack wisdom na tumai chaili thangkamai wat layaka let him ask of God rawin ang han kuilo atang 1 Corinthians 1:25 chila jine the foolishness of God is still wiser than man's wisdom chi thai ka au tung ni lai sure gai na wo atang pasok ka hai reminds aloi ke the fear of the Lord is the beginning of knowledge laga 9:10 the fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge of the Holy One is understanding. So if you want to understand something, then you need to get the knowledge of the Holy One. Kiwang natum na fring la pa ai thaka ma receiving ma kisara ma receiving like the my car laga ang isi officer ka chung ka rally ma thai laga isi officer ping kai ka cham lamang laga sila pai jang well sila hang fu say knowledge he degree li ka hang maning ma ko jang class pa jeli PhD ka kui MA pass ka sa BSc ka chi pa jeli ka hang maning la athang hog phok li hang gai tha da class for 3 lakh kik la ma sa bai ma kan na ka ji pa li ba teu mai kha mang la tam khui laga society li simkhurli nawi merin li kan khana ji pa ji li career and wisdom ka ji pa ji li khlai ne ji ta how ga the knowledge of the Holy One is understanding ka ji pa ji li well mi kai khu wi wang ba lairik themai ku bai re tolop chai ka ku bai re atang amai na gang da jang tolop pa ji na khama tai ng sa gai de la ka lairik ma thala ke thang khmaya mi sok laga tolop chipa jili hai sa laga alung jili nana sa sap ki ji rawi tek ma tai phong sok ka bai ka ji ba thu yai kang te hangin wa thu yai ji wi wang ai na hi wi li phron laga ma receiving rally ma ga thai ping na them my car well in a hi hang gai education without Christ Krista kala rama gazanga wortam chiva china makes a clever devil chipi now akajang chipi now aka sok sakai clever marai mara
สัตย์นาบัตย์นาจีแล้วก็มันก็ภาษาจัดจีถือกับขยังก็จะเรียกคุยเลยเลยอินักตัยจากไปจ้าอินักกดคุยกับไปก็จะเลยเลย makes a clever devil we don't need clever devil in our society anymore itu mau berali ke thai lai ke thiam mi darkar sa ne jang to mai tai mayang lai thiam lak sa la pai chui wang de la therma ma khalai berali khang chi ma khalai laga thumna sang mai khar la pai dolop la chung mai paisa la sing mai gari la khamata athumna powerful sa mai chi sa la pai ka rawi ning yang ko ung wajili khlai maning la jang iji ma ka haw ma na iba na tum ka tha lam thaim so number 1 knowing God is the first foundation right number 2 right attitude ka pha ka phning ka pha kamachuk ta khanar masa ka pai negative attitude ma khlai ka positive attitude in a krajana gangai he David's approach sidalai jang David Bible we David pajili ka hang nai David hi nganoi la gai na hi yaw hom la ka ting te la la khong ngai ji thai ge ji krajana tum sa sere re itum na second Samuel pa ka David we asamai kathum hi sipai sa ji ko asamai alirar kamai kathum hi sipai li chang army ne Israelite army ne jena asi hi sim krung sao ga da asaba jesina oh David nasamai ngra ka da pamli khlai ta yang lu cho da kem li ta yang jina isimui asam rifle som sai we kem ne jose jang ji ta ji le David cho khamui hui ta mi lu cho amai ngra li oh ka sa tai tup khitang sa marak khali da pau ta hang sa mobile ma lai thu ga da jina marak li kem jilita da David hi chui sipai pingwe environment jili tyo mai ka thai la gar ga jina wa jina ana overheard ka sa ana pau ga sa khangana je kitam ro Goliath giant man Palestine we sipai pa we kharjan la sa jila jina chitai chi was ka pai maning mane ana thkhang sung chi ba ke pa na ka mayu ner mane ge ji khanga chek chi sa da thang kha ba ana awi uklungli phaning khui laga ki sa laga samai akhale da amai Goliath chi ka thalak khle kri khalak khle dang han asamai na kyang rong hey David sai pom lo no thom ning ne sangol no sim sangol now da ji ta dam tu lak lo hi sipai wi otte nang unui fei da khrar laga chi ho sang gain Bible pa ka but the spirit of the Lord was with David Rawi mangla jina David we uglungli ot sa hawe chao de and ji hanglui chao de the spirit of the Lord was with David really mangla na ot sa gai no ma pi mo pam pai tho na oi ningli ka chuya ka thai khangaya ka curious ka sa jena push aga la yao da thang ka tara sa lui kemli laga asamai ka khania baling han jine the amai Goliath ji ka thala khlai ya ka si thainga ya na sa tam li ak so ka tam li tham ro ana ka phunglak khawak sok nganing laga ta nganing laga ka sirji ba awi akhon gala awi achak chi thai laga Israel we raimi pingji ngachi na hai da kuk shaung nukei tremble in fear Bible exam ko right ngachiru sokai ge jiba mazang na ngachiru ngayan na ge jiba but tremble in fear and that powerful that much ge jiba jang ke na ji ta de mam tui lak lo jo na li ki ka sa ra de power de sama chi chit la ge ji ho sang hong but the spirit of the Lord was with David we uklungli ra we mangla ji na ot sa hawe sa lastly ahima pima pom thuaile tada mangsong da la rasi manawaile now sinaun da ngunui fuye thang tara salui laga samai khar bajili ramai thui ji bajili ana amai hamai khani li bai na han yangai re kha ani na ma thad ma hang mi mane ili kharawe khana ba ili phapta re you will understand me
Goliath jikata laklay akasi sayang ngay. I wanna try. Nào gì nữa cháu? Tiêu nào gì nữa? Chứ không kia khai rồi nè. Ha? 16. Naling nuôi cái mấy đấy. Chỉ atam chỉ ran David chỉ. Là cái Goliath giant man chỉ lệ. Akasi sayang ngay dah hang. Asa may na khi hang bro. Hey David, ikato inali le shlaka. I love you so much. Nên là pháp mà cái ta đây. David thì Goliath thì hắc na hay da. He cái gì tham mi cái gì cái he hắc na hay da. He is too big to kill. Hắc na hay da. Mà sao thật cái này issue những giải liệu ở trong cái English vậy chẳng. Too big, giải cái impossible cái gì sao này chẳng. Impossible to kill. Too big to kill. The hunger gì na David na king han ka marao. Actually, he is not too big to kill. He is too big to miss. Jila. Pam da. Cham cha da. Natum na ili sairong na hui microphone stand hili hita da kap lo ji si ja. It is too small that I may miss it. Meaning la tiêu ho ka da miss sao la pai. Ma ju la sok pai. But if you ask me to hit the screen, he will screen that either clay, banner hili, sairong in a couple of Jesus, it is too big that it is impossible for me to miss. I mean, Camila get the cup papa, Hilala, too high, jiao. It is too big to miss. What an attitude, David, we attitude. Cái chẳng đấy thật là cả hai là cái thật là sling gì cả hai vào chứ à các bạn đi tăng đó vào chứ đó pita hawe ao rai khai là mất sinh sao mà đó rai khai Goliath vi rai khai gì sắp khui là cái sát thật đấy cái gì đó nhưng mà imagine sao chứ này Goliath thì yêu thật là ako mất suy na cái gì tiêu cái niềm mày sao chứ chứ David vi at thấy rồi gì miss sao là phải đó giống but he is too tall and big that he could not miss. Jadi gahang dah bay, attitude je. Itum terakang, itum bottle ini lahang rokai. Jadi tangkai cangai kai kena. The bottle is half empty je. Tangkai cangai re, kan ke jari na mangkup mingi jari je. Kai kena bela, hey, the bottle is half full. Tangkai cang fudai, lai fudai, mangai lah je. Kani jeng tay hangai na. Attitude lit lai je deh. Dah itu mui katam nawili, awawili tangkul society li, itum attitude hi negative kasai. Iwi general observation li. Positive masa mana? Ihi mara, ihi masa pai mara, iya makhirar mara, iwa jipaji mara, ma kejilai sila sang. Ina hila kerjaan hangla kau ke. Chan ini isi papu ini araj li, hiwi chang hila ne. Taxing rai je ko thangka. I Singapore mutarang sai. Taxi sok thara tam ne. Taxi kai khara FCI litai jang kai kha mta sung jang kai kha junction li ku baw kai kha bara FCI lita sung kai kha FCI de la thet ai kai kha ma thet mane thang ka ji ini arajwa ini ba vino bazar ta sai de taxi khang rai ne jina ita dang rai de le Christmas atam no wo jina khar ras sao full in ta ching ho taxi ping ji ma kham mi lak thu khang rai gai ne ini wing lem li ngla naw thui pop ngla khama tha khani ani lang rai ji ne che taxi rai Tadang rai lega, akatara saja. FCI mentam rajang, I mentam rai the taho. Akatara sole. FCI mentam rajang, dengan mentam rai the tahai. Iba chan li tad pang ini tad kot lega liang the in kitsa lega taxi ini makam leila ani pali yang pam gain kesana kajijang pam lega akatara sole. FCI mentam rajang. Tai, last kali aku taras salai, aku kahang dah. FCI mentah merajang, driver pana, nganai langin raga kam dah ila sada lele. Ai tarai, oh tak kau sih, lak kala katagai itu. FCI tarai keji, kagai ko. FCI tagi keji lemo ani wa. FCI tagi keji, taxi kengrai nglanau kani jina. FCI mentah merajang. Tang han pam dak lai dila tukan li wala ga
นั่นสิลิเบนเนตมาจังมันไหนจังโย่ขวานนั่งเด้อitu mai attitude ji jena fcm tam ra jang ai ma tam ra ge jena awing sat pa chi yang la ina ma tam ra ma jim la maning la ina ma hang ma la ma tam ra ji ara nang han agman fcm tam ra jang ta ra ja la ka la ga ta thui ga hai ili nga han lo chi ja efci ta ra da texting rai chi ja fcm ma ta ni khle 지르들라. FCI matani kle 지르들라. mata marai gji kipa na kachui assumption na kachui negative attitude in rachangda anang handa kleida. Very negative sarcastic question. Mata amra jang. Jang. Ina lyric akapai positive attitude. Jipa gayu thili iling han lo jisija. FCI matani kle gjila mahang loi mare. FCI matam rajang je ke song khaba lairik chi pa laga ina phaning ku iling han lo chi cha FCI khata sa jo chire matam re da chat ka sa driver pa jila ai cho da tham tam yau ge a chu ba hang da lai chi hau la pai da par su sa laga cho FCI khata sa jo chire de la na thum ba ba FCI matam rajang da rajang na medical marar mo jang engineering ba as iba chiba masok mare isi naw pa hiba ai chiba masa pai mara marar mara maungta mara ma gjidela isi tangklo iba tainem naw mo jang likla ising jai le pangkhang ing tainem naw kai isi ke aga khani chang de le isi ira manga ma thai manai khang tai khela iram liva ma gji hi chat na nai da chang phung rei kan da ho ka sui na ma kan than mila ja ka ma than lai ga si tu ye na ka hang sa da la jang oja Sorinthan li tau than ma ji la a than ma ji la ma than ji wi la ali lai ga si na ka ho da la ma hi dilit chagi na isuli it's not too big to kill it's too big to miss that I should grasp this opportunity I should do it because we right attitude hi lai khawai second foundation the right attitude third EFCI matam ra gi wi kharjan ji hangai chi thirdly prioritizing what is your priority as a student right what is important for you hipa hi thaigi jidla kachipa na khamata ya do ina khisaran do ai na tumi saran ji salo masaran ji masalo gji trak hangdala jang ka khila klai sa khran ji jiba ji tum ka phaning dar kar sai itum na la la sai Romans 16:19 Romans 16:19 says be excellent in what is good jiba je be excellent in what is good and be innocent of evil kachitela kaphali thangmai lo maga phama kan khanali mangmu tot hailo gujinai ito moi priority je kai thum pa ma song chai hau excel in what is evil and innocent of the good things he cross hagi jino ina hangda lai khido katam nawa ka sada na we watam we pong li khitam ra khitam ka pai lai de lai khi college kam tha lai de lai gi pa deliver zero pa sang like a Korean movie sang games ka thar ki sokai re a multiplayer nang reo pa ji sang jena chui Facebook we YouTube we Manipuri film we ma tam lichi ma thai lo gi mani ngai la naw ping le to makeup ma sa lo gi mani ngai fashion li ma yang lo gi mani ngai ka ji pa ji le thai thang mai na ra la ga tam naw ni chi ki tam ra ina mara khali career guidance sa la ga BA
BA cái gì full form kido cái gì mà thấy sao gì cô I was so disappointed mà thấy sao gì chưa có thầu rồi mà cái phản đi thấy thằng mấy nào gì chỉ mang check phẩm gì school đi là sao nào ung mà cả là cái phá sagi cái gì nào vì vang important sala gai ba gì level là ba nhưng là prioritize sagi gì này many excel in what is evil and innocent of the good things Romans 16:19 hi sa ching lo natum la sa lo church li or cái gì tha apam li school li la sa pai là cái gì practice sak vai hot na gi này o cái thui li tum na thai ga pai information hi cái thum sa da khai sok pai three kinds of information number one pai hili I will say no need to know cái thai dar karma ga sa information này cái khni pa hili good to know thai ka phalak mà thai le na ma thi mere ki ka ma tham the third category pa hina important to know na hi ma thai ka na chot re na ring shi re na success ma saram re na thi re hi ma thai ka this one is important for you na pning yang rana na thai da klai na wi information na ka thai je na ka thai je hi category li ka ji ba li chang da lai do no need to know chung mai ga good to know chung mai ga important to know chung mai khle chang cham sa da ila Korean movie tra kha yang sai autumn in my heart itu mai atam le khara i mai yang thre i ka thaila ma thai ngai le ma thaila la ma thilak mu spa di wi wang ba no need to know i ka chung ka sports wi maram li politics wi maram li ka chung ka ma thai ma nai ka i thai ngai ye it is good to know for me if I have time if I have energy it is good for me to know and be aware of the current affairs in the world. Chỉ cái thắc category blue good to know khalai. Chỉ thấy ngay. Chỉ mà thấy là arui chang iwi careerly, iwi ministryly, iwi otpamly và imat thilak mare. I can do without those things. But there are important things to know for me that I cannot do without. Chỉ mà thấy cái imat sapai là. Chỉ cái gì ba mà mày khla jang cái gì ba gì iwi diary li iwi notebook li list outside là cái hai đặc lấy này. Khi mà mày đó hiểu mà cái thầy mà sao bài thôi cái gì ba chứ nó thùng chỉ sang sắc ngay prioritize sao phong re itu mà tâm mà lấy thu पैसा mà lấy thu giàu cái đấy prioritize mà sao không sao bài so he we bulls eye hili redly hit saraga greenly hit sara ông mình cái cái blue bazli good to know bazli thấy đấy mi cái chung khana thấy phong cái gì mà thấy là mà gặp pa mà cần khana gì thấy thằng mày nào gì khăn lấy chỉ mà sao vậy sao prioritizing cái thum khani wat phi next pa hina goals and vision you need to have a goal right Himalaya ka sa pa yun na wi ningrin na sa khangai na wi vision thakla ke na hangtao ge Helen Keller a hi shinau a kanai a hi amik mathingrik ina prata ye ka gjat ka si aka raga zada nganui lak ke nang amik ngam peo ho kha a hi tam khangai shu khangai wa trak khalai ho ga da awi shimli sisim khurna ho ongmi da tum amik khang peo pingui lairik chi pang sa kai braille da jang pang nei ta da ka pa ji laga ali ng chon mi khawai a chon vu a kha ho sang mi da ali take care sa ka bai caregiver a ka mi jena ali ki sa laga ngala ka pha na nai hai re ki jin lairik lak teu mai tam kwe re ki jina simli pam chon bazar la ma wa pai khuram la ma pai sip sa nai da awi a chon vu pa li caretaker pa vali a chon iliara ka phungji li thanwa mi lo a countryside li ka pam nai raj li thanwa mi lo chi ching ngau ji a kini ka tha da barak le ini ma chat pai laga da kham hai ji la hang ching hai da thang kha ba sa nai da marar thu da thanwai ji than kha ba ai na awa khana la ma tha da ma sa la thu la mo ami kui connection la yaw ga ka jili khawa aina ana ka phungwi ang nam jing na mai smell of the mountain
masih raja dak lagi cui sense masih panra dak lagi raja ji dong cui imagine salaga ana yo ina imik ina matai la rana wi tek kamatai tem sak kiwa jang da ana paning kui laga jilipam among fusai da chon buli chimit tunai la pam ngai nai da masa pai ma da ung hai akama ga thala waloi se da regular salagi na ba phok kai ne chui aina ana rawi tek kamatai tem sak ka chui poem last sem ka pi phok out de ka pi laga a hi paulak ni na awi article awi poem ji publish ha phok au Helen Keller jina ana phau thui ai re ga jina thangka fast forward a hi poet jina writer ka on thui ga hai la kap laga phau ai re ga jina TV interview akra sai thangka chang TV interview jina sarcastic sala kaina ali Helen lira khang han kirang han brown Helen what could be more pathetic than to be a blind person in this world okatili ami khangapyo mi akasada nglanao akasadara okatui hili sipsa khamai chot khamai kilai sani klan jang pa sawai nam la ya samai sa ji ja jang ka Helen na king han ka marao the most pathetic person in the world is the one who has sight but no vision you wang ma phning lo ya mik ma thai manai never mind we rana ili awi purpose like the same guy nai ina amik ina ma thai sala la I rally thai e ka ina lu ma san pai mai thui gi jiwa I maning manai amik khang piao bing maning manai ka amik ma thing rik ke na amik khiriri rak laga thai khawa ma khalai ping athum li lu ma san nai amik khiriri rak thai khawa ma le Chamsada Helen Thiere 지금 그 상가이래 Chamsada 아링사다 이시 오자 Sorinthan na contact sa kuida Helen li hoong laga achu issue zai li ung sija ana I thumli khihang mrao ya tang khulwei katam naw ping lu masan amik ba mathing rik kai ri rana ma thalak kena semmi khitam rakhle ma thai khi sok ni glam ma thai barer Muchi marao vision you atam kha kan gi jer jang khachana ka hangai na ji hi la hangla gau guru story da mala ka kap tam ga ji thai guru wa ka lai sa ji ne mala thingru jang bow and arrow ma thala ke tam ta sa gi ji na mai gi ji ne au no position ni ta gi ji ne la ka hi the full stretch sa gi ji ne ka ji technique ka tong tam ji thai ai la ka chang khani se ka tam ji thai ga yu thili cho a cha ka jawi mala thai ru phungkhui lo ka jawi mala phungkhui lo ka phungli wa re da hokhui la ka asim matili au disciple matili ho wa la ka phungli yaw wa ru chat ti mang han lak ne wa chang la khar ng hong ka sha je li wa chang gai na ki kha ka lai de lai hokhui la ka wi ki ka ba ji li cho yang ka yang ra ki thai la yang ki lai do kre ba thing na a phang ji thai de la I can see the branches and the leaves ka khani ba ji na look up carefully and tell me what do you see the young I can see a bird. Vanawa ka thai aton li pu de lai. Makap ng saktu guru bajina. Last pazili ho laga. Look up and take your time and tell me what do you see. Ki thai klai na ning sak lak na mathalak na yang laga ili hang lo. Last pazina ki hang marao. Ta dengarai ka yang laga. Guruji I can see the eye of the bird. Wanau ji wi amik thaye. Shoot, kaplo. Amik li yang laga yang tit kui laga kap ji. Amik chang li maju manai akui li cheu laga wanau ji tatung. Unless you see the eye of the bird, don't shoot.
Do you see the eye of the bird of your career? Well, in medical tamre, doctor tamre jikining dele. The doctor will enjoy the specialization now in English. Gynecologist, ontologist, dermatologist, orthopedics. What is the eye of the bird for you? So, avala, unless he or she sees the eye of the bird, don't shoot, don't pay money. You need to fix and see that first. Ara malawa kata kapra kajiba thai gaidala. Thada yangra kajili target sara kajiba matam jithai rang jidla. Chiwi wangai na than kabana wang. Goals and vision, very, very important. Jimachang lama sapa imre. Last na hina laga kubaure. Hard work. Well, ara ito migi sai re rally da thai ai sai hasa ching de le jos. Attitude la masung la kai re as kapasa re isai la kai jos. Prioritize la sai re goals la lai re as eva chartered accountant sare. Da lai gai ne laga lairik ma palak. Ka tham rao sok re la. Hili la kharjan na hangai Thomas Edison wi kharjan hangai jang. He itu electric bulb chana invent ke sana jimang maning na more than 300 inventions to his name. Matai la kena itu tube light pa maning la khare wi light bulb wi filament ji chana phak sok ne. Filament ji ke sem ji thran ana khisak le jaka ana 10,000 times fail zawi ji. Ja ka sangyang laga masok tu. Khang taya ka khuyang pan yang masok tu. Scientists ping ma tu ma logbook nga ba de logbook chili hi date hia kali pung hia kali hiwi material hiwi apong na fixa laga mo sok tu we hi ta da ket tak lai 10,000 times ka gai itu ma akha khwat yang met sa ka mong da tu ngchang chat dau ojana ai ka khani sayang lo try sayang lo jin uchin na chin na ka khani sayang as sir ma sa bai tre nan sa myo hang myo try ma sangai ji 10,000 times sai ji de ana ji sa kyang ji le jimang maning manai ana ji sa kyang li 4,000 materials si chin yang ji dong aluminum la si chin yang copper la si chin yang dong silver la si chin yang iron kajigata steel we material itumi kika elements trak mix salaga sijin yang gaina go our property ji study salaga trak sayang gaina. Not only that itumna thaira thai khok ga ita da serta ka we arada masok mala chen dang da thala kina set khui laga chingham li phui laga chen la sayang ni filament je lamong sok tu akji da sa the tree how akasi hor yang laga sang da mawa tu ka tham rao in a biography au lyric akalai au biography au history kharjan anai ta da sa laga mong sok tu pak the tree gai na ali wat sa khang rum au helper aka au mor ha char lak ka ya ga lai sa ji no wa jang au mor ha ka sang aka tree ai dei ta da yang ga ja au ba ji li thai laga we more hajika cycle laga jina try sayang ichi that desperate our determination ji sayang laga apribuli mang hanlak tu apribuna konchala kaida ta hangjing jena asaba jiwi jang kharjan la trak lai jina awi lab la chuita how jena all my mistakes has been burned down now I can start afresh jang koncalang ina hang laga sama aprivuna mangna lak phachau sai gijilili mangna lak to the bucket liter khira laga ali rah hiror jinai ana otsa da klejili ina ta da yang ka laga ki hang mrao o athang wa gijing rung da khang sumta ara gijing ro tai ra mochi ka awi determination awi commitment ji ne nothing in the history of mankind has ever been achieved without toil, perseverance, and determination. Toil, hotkana, perseverance, kakang, determination,
ningrin khalai hot khana ka khang ningrin ka thumi ma changla okathuili success ka sa achieve ka sa significant achievement akhala ma leirangi chikho shortcut mang mam foundation ching ji ne phanga he considers salo amukap khuilo go back and pray and remember God. Lastly, in a himi khangai he asama ralui re ka 1 Corinthians chapter 1 with 25. The foolishness of God is wiser than man's wisdom. James 1 with 5. If any one of you lack wisdom, let him ask of God. He will give you. Ning sila kay re.